Kuthiwa into eyenziwe uDumi Mkokstad ibi-wrong kakhulu ngoba phela bathi igqomi iwinile ngo-2-1. Sibonile-ke lapha kuze kwacasuka uDJ Tira noBig Zulu kuthiwa iyabheda lento ayenzile uDumi Mkokstad. Ngokusho kwabalandeli-ke bathi baphoxeke kakhulu ngesenzo sikaDumi Mkokstad ngoba phela baningi abantu abebefike laphaya bezobuka ibhola-ke, abanye bathengile ngisho nedatha. Ake sizwe nayo imibono yabalandeli ngokuhlukahlukana kwabo. Izolo bafethu izolo mekudlala mekudlala igqomi negospel bafethu kulama game acebo lethu bafethu. La uyini igqomi bafethu uDJ Tira washaya amagoli awu2 yadliwa igospel. uDumi Mkokstad setbarojiwe manje usegoloza ukuphuma egamini into enganasidingo leto mekwenzelwa amafans ukuthi umuntu onjengoDumi Mkokstad engenza lanto phambi kwamalandeli bafethu ngoba phela akekho umuntu ongabonanga ukuthi igqomi liwine ngo2-1 uTira ushaya amagoli awu2 bafethu. Hey uDumi Mkokstad imbonile uTira izolo esediniwe usubona ukuthi ayilalela ke yabona ke ibearings la secabanga umcapho unakekeke manje uDumi Mkokstad ngoba uyabhayisa phela bafethu nikhumbule ukuthi bafethu uTira uyakeqana bafethu yabo nje ngalo nyaka 2016 kuze kushona uSifiso Ncwane kunamapharazamo ombamba inkunzi uTira wakeqa bafethu wakubamba ngenduku bafethu yabo nenacabanga ukuthi ngoba nakho uTira ecula bafethu usewusinake yena usinayilo ibearings leli bafethu baselishintsha liyashintsha nimbonile izolo eseyikhipha kwi-private eseyifaka iCapadi esethi eCokstad phuma esemgaxa iCapadi uCokstad alalela mesekuvuka umbearings ke lapha abona noBig Zulu edofana usijwayela kabonke izolo uDumi Mkokstad nasebemsebenza ngeCapadi ngamanje uyabhayiza lo wabhayiza uCokstad ngona uTira eseyikhipha kwi-private ngasho ukuthi correct DJ Tira umeseyibambeke one time shotgun eseyikhiphe kwi-private eseyigaxa kwiCapadi umtermane bafethu so nje letenziwa osaziwayo bafethu iyabheda lentenziwa uDumi Mkokstad bafethu no-SABC uyamvuna ngoba memele umtshele uSABC ukuthi fethu ushayiwe mawudliwe ngo2-1 manje urojo kanjani udliwe ngo2-1 waphela yekho umuntu ongabonanga ukuthi uDJ Tira ushaya amagoli awu2 bafethu kodwa bafethu ngiyanicela yonke into enenzayo ngambhayizela uTira yakeqana bafethu lo muntu uvuye kusena eVirgin Active ayojima bafethu so manje noma ucotha uzomgibela ekhanda umtermane awukusacaza bafana bami ngayizeni ngeface ibearing cha mina yazi ngiyaphoxa nje ingane zakwethu ilento enziwa manje uDumi angifuni ukuqamba amanga noma ngathuba nomsolayo ngeke ngimsole lo msolayo ngoba into enziwa uDumi manje usekhombisa ukuba nenhliziyo ebukhuni nangento engasenasidingo okay barojiwe urojwa and futhi siyezwakala isizathu sokuthi okay ngoba nirojiwe bafowethu fakani ikhalazo ebese ke laba abantu bayahlawuliswa kodwa umdlalo awuqhubeke mfowethu SABC mfowethu wenza into enhle kangaka wazoveza imidlalo yenu ebalazweni kubantu abaningi kangaka kodwa mfowethu wedwa nje kungazimise umdlalo ongaka uthandwa abantu ngale ndlela iground beligcwele ngempela abantu bebephumile ngobuningi babo nathi siwathengile amadatha ethu ngoba sisemsebenzini asikwazi ukuthi size egroundini nangale kwalokho ke mina nguMaskandi nginakho nami ukuthi inhliziyo yami iyafisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngigijime nabanye bafowethu boMaskandi kodwa anginendaba nalokho ngoba ithuba kushuthi angilitholanga angeke ngikwazi futhi ukuphoqa lokho kodwa wena Dumi mfowethu bungeke usavuma nje inhlizweni yakho ukuthi okay kwenzekile mina njengomuntu okholwayo yisonto futhi namhlanje angibadedela abafowethu badlale and uyachaza uBig Zulu uthi akukhona imali ezothola amfowethu kazi uyicabangile kodwa lento obuyenza ukuthi mhlambe ibulala iziponza namehlo omhlaba bezodonseka ngento eniyenzayo enhle kangaka ukuthi abaculi base South Africa into yokuqala abavele nayo ukuthi badlala ibhola bakhombisa uzwano bengabaculi manje lolu uchuku nje futhi wena wegospel mfowethu mfowethu wena bekufanele phela ushuma izizwi lokuzwana lapha egroundini ukhuze bonke labafowethu labana abazama uqinisa ikhanda kodwa futhi wena ukhuzwayo wena futhi ogcina umise umdlalo abantu bewuthande kangaka siwuthande kangaka yabona nje mina ngikuthenga idatha ngilithengela ukubuka nje njoba sekumanje sengiqopha le video yokudumala ngoba yokudumala le video engiyenzayo awusiphoxile mfowami Mkokstad angifuni ukuqamba amanga usimoshile.